Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Take kumki kaliram, hagador kubajam, taksao point riulak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Kynhun Myntri jong Sarkar Meghalaya kala Mynjur jaga draft resolution ban Pyrshah ya jingti uranium hapo gajala. Myntri rangba gajala konrat ke sama ulai thu baya resolution on samara hapo Dorbar Synrai jong ke yang Dorbar thawai keban sedang hak arp sau teri unai lar anaja apun rio. Haba keren cikla petai kubur hadim belawai ke jingalang Kynhun Myntri. Myntri rangba ulai thu ban nalor ke Mynjur ya garai hapo yang Dorbar thawai. Kasorkar kan syemi gelar gelinti ban pentikna bagi jingti uranium hagani kejala kan urlong satya. The approval of the draft resolution against the mining of uranium in the state of Meghalaya, which will be moved in the upcoming autumn session of 2026, which will start on the 24th of this month. So, as I said, all of these are the intent of the government. But right now, as I said, the resolution is very clear that we are appealing to Government of India that any form of mining or any kind of activity in relation to uranium should not be done in the state of Meghalaya. So, once that is moved, then obviously all steps from our side in every possible way to ensure that none of these activities takes place. All efforts will be made from our side. Iperti yang tau ke Iwan, kuwi ke perom kuah kanai pi. Iwan, baikkan bam kuah belas kau makan. Atau macam ni pada ni, hampir buat yang gelap. Bonsen kibrum, juk kelip hagi yang tangki kemat pom cina, hiyak payudai. Con Ivan ông rồi cái bên su gà gram mò tao đã bốn gà gram tem ít tiệt đi phi. Tao con bên à? Dạ khi biểu ngài nên mà. Em khi mà vào đi tâm anh em già hết. Em sẽ là ngâm sang kêu vào cậu. Em ini pergi yang pergi ke kuat ulai ni training ke boleh benai ni mata bawa cina bawa sain suruh. Ngaku ahi amal lai. Tahu hikai ni suruh ya gini perlok dewa. Hikai gua nongkong daga sempol desain gua ar dah hikai daga desain mana je dia kan juga sempol desain. Ini ke cek tu ram sarkar mah. Kamu dah terang leduk mesin dia sikit dah kamu kuat.